paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan dita sirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bakitan ta itsuram, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka now, natairak mait nga asawam. Ado pailat atiwag, no binis nga yan, tibuaw. Di ka man, oray nalaad ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day ta ibagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya nagusto ba sasawam? Saan kala asadot? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan la aday ta agtog-tugaw tar aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay ko matilitag, trabaho ti bagbagam. Ite, litag. Ti adda letag na, masadot ngagtrabaho. Ay awan ti litag ko tuyang. Dita ka man langay. Ay, apay ay, kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw, ti parikot na. No amom ti parikot ko. Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdiskita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ngam ibagaking ka. Pagbiyagan, ti sikap. Anya ko maday taasi ka, pare. Sumurot ka kanya, tapno makita. Kwarog, apay akas la aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak, antay. Ingka agpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak, mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta, antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain, ngam awan paggatang ka, antay. Umutang ako makinianggal, ngam awan mait. No anya manday ta agatangham. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka, antay. Katawaan damatan ti motor ka, karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angam ti awan. Oh, at datan dito'y syudad, pare. Anya nga iti aramiden ta di tao'y. Adaw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ibagata, makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday, makaagas na kita. Yang amo Nangam idisplita. Ipukaw ta, makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numaduktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Irugim kitin ti agriyaw, tapno makaduta, pare. Ay, sige man langan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao. Anya itan ti aramiden ta. Anya pa nga, pare. Agawid ta na. Tabilangay, numano tinaglakwan ta. Kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam. Ngamadamot na kay ranudan ta kadakwada. Anya nga, tiawag mo iti tawa na lakamalukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sa bagay, ang amangan no agbalatak matlakadata ti madingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga nagiti bulbulang. Sa bagay. Inton bigat, iti sabali manen alisaw, ti papananta.
Aglako tamanan ka dagiti bulbulong. Ay katwin na. Iso ang mga alak ang iti bulbulaw. Ta mga alak may. Tapnod daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas mau, maray. Kaano ka kading nga agbayad? Mga numabayag kang agbayad. No kumagsuswilduak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko ngamin nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badungkaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni Badung Mau. Nalaing agumura. Kailangan taman. Numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo apagkwartaan paray. Kung nagtumig king kakay. Pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Sana'y ngagungit kanyak ni tuyang kaw. Numaikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtalnan wa da kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. No apay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan, kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunod, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumit ngatan, nagkapwam. Anya pa ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano a remedyaw tinaramid mo? Ay, saan ko nga ibaga? Ikan ka, iti kwartaan. Tapno di mo mo't ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kayat ko ang maamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Inka kiday luton, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat ngagpaiso ba yung ma? Anya ngay ti kargaday ta? Ay, kita, ma. Adda tinapay. Adda kapay. Adda pagkapitan, itong bigat. Itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, agtatakaw, ti panagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye, Apay adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatay, ta umutak iti kwarta na. An-anwam ti kwarta nga utangam. Sukatak ko mati motor ka. Awan ka di urnong mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kanawan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawad. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatain. Day tanga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay, Agsarita taman itinalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanang. apay, agrup-rupa ka di amang utang. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti Isuasan mo nga ipagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mangamin aggungunay nga trabahaw. Ngam adamag ki di pagsayatan na, taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sa agayan. Napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amuay, no niya tinaramid mi ijay. Intun bigat, mapan kami manay. mapanam tataba daw. Ay kat inak man makipurdiya na. Tano naman ng kwarta. Anya ka di ti trabaho.
Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tidakais no saan na kwarta. Ay madina. Ay, ang mga numay-mayat day ta pakipurdiyaan tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan day jay. Da kami lang ken Douglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Kwa. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat day ta nga ta. Ngam ti agpasada. Ay, diyak mo ah. Sa anak mo nga agpaspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat langit din ti agsapol iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirib ka. Ang naawan ti amaw, ay kinarigat ah. Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babayag matang itay Ay, bayam di nga girungi eh. Tinaskain kitkimatang itilako da. Gimatang ngam nagdamag. Sinong batak lang matag iti dinamag na. Ha? Kanya nga dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagnagta makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day siya babae. Saan ta nakamaskmag? Saan ko ang mabigbeg? Huwag kita kami manay. Sino nga taday siya babae? Isulang may dada sa lunsod na. May papanitilak-lako da. Ay, saan ta napagsaritaan tayo dyan babae? Aglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumangay iti bibiyang na iti trabaho da. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Ay, wine pare. Ay, naglakakit ti mang loko iti tao ako na ngayon. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Hindakit mga laytag, duduma bulong ah. Paglalaukin ta. Tadtaden ta. Tapnusan da madlaw. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy. Mayata pagsapulan. Naglaka at trabaho. Sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraab. Ay na, nagrigat. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray? Ah, Pud no, nga ilbularyaw. Kanayon met arumwar ni badung mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw maray. Oh, imbagman, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengen ang nakailad ijay indayawn. Napanmat nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Ah, kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di na mo't imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Dito'y taas si simbahan nga pwisto, paray. Ataw, ti tao, di tayo. sige. Tairugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan dagiti kunay nga mang tigmanay ni tinasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tado tila ko may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad ti raman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo nga yan, adwa. Ha? Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di, nga impa-examin ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas. Inar-arami dyo lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Ha? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanaknak amay saak a pulis. Ha? Pulis. Pulis ka na? Ay. Pulis ka, ma'am? Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Uray da ito'y kaduak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Pirak. Simuro talang kingkuana. Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa.
Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay, Ay, jak amo akas to'y gayam ti bunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asao. ay, Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganabyo. Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado ti nagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Ket napanaknakak amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to ti panakadoktal nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon. Virgie Buglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon agyaman kamay iting kay panagdangan. saan kamot nga giduron, Chip? Tani, nakasipsip nga ti aglawlaw. Nagtakrot ka matanjawn. Nagsipnget nga rod, mait. Uray asino mat mabutang iti kasipngetan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay ngawantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartak. Ay, isumot lagay man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady ni samot dyan nakatakdari dyan higit ti kalsada, oh. Ah, ay wan. White lady talaga. Chip, anya iti aramiden ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramiden ta, Chip? Tumaraytan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Ngam si maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Naa, takrot kayo matgayam atanod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't dyan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo tin agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga kin ka, Chip. Nagturod nga agaramid iti madinitata ba daw? Gaputan mo na ngawan ni Uncle Kao. Ay, badong, apay arumor ka manang. uwi na, tasumip nga tay. Apay nusumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manan aginom. Apay alapdan na ngay. Tilanto manan aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsakmaw dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day tangay naramid mo, ah. Amok ah. Inggagarak na dyan, abinarsak. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam ah. Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang mo dita, nakatugaw. Nuagrunda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak nukasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip nget ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod na mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay amabutang kayo. Awan lang ni Uncle Mo, mabutang kayo. Awan mo't ngamin silaw. No nga parang manan kada kami dyan white lady. Nagkuna nga the white lady. At da nakita may antay. Kat,
Kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata badong ti agrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rud anasken nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, wanan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Wan nga raw. Sige. Agrunda kami ata no, dito'y barangay tayaw. Uray nasip nga eh. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot tayo. Ha? Si kamay. Nasipngot lang, makatrang-trang kaso kan. Win Chip, nabara ako. Uray da padapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Ada masabat ta ka, pre Chip. Awan, panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dahil masabat ta. Tao mo't amagbag na. Kapre amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahil ta. Ang daya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dinong iti pangiturungan kanya. Minat gayam tataba daw. Kung nagtumot ka. Tatabadaw, nabartag ka manay. Sika ka din tayo sa kwarag. Wine, tatabadaw. Agrun-runda kami kinidyawn. Uray nasip ngayt. Sigilat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga tataba daw. Ha? Napay nga minabinarsak mau, tatabadaw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod na kiti alat dito yung kalsada. Ay madimot atata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, kinasaya at ano kas na. At naganas na mapirday. Nilay. Di kayag pirdi atataba daw. Kanya nga'y taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdiyan dagiti alad. Wan nga raw. Alangan nga'y palubos talatan. Ay sana. Anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan tataba daw. Iramandak mo da. Wano, siyak samay, ti pag-istorya niya. Ay, badaon. Anyaman ti pinirdi maun idirabi anabartek ka, ah? Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapankupir dyan, nagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadaong. Tauray siya katimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem dayta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Ne, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti na duma-duma sabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Ngam apay apirjen na. Dadaol san ti ulo da at tao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti nga'y tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kwa na. Apay ko maakabuteng da, kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod, no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Oh, da kayo at tanod. Makita yun, dahil ito style ko adumanag. Oh, kasay. Chip, kaslamot istel ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tatabadaw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino kada kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga, tatabadaw. Ha? Apay asak nga, Chip.
Iparaman ko mangking kano kasano ti kadagsen dagiti makadumanag. Ay, sana tataba daw. Sana siya ti pang ipadasam. Sige, tataba daw. Tagngilak ni Jaun, tadano ka. Ay, sige Ay, man. ay, ay, ay. Ah, Diyak ti madanog. Sana. nalpasay. Oh, nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Anya? Wangag paisaw, tataba daw. Kasla sipat lang, matinangag ka. Iso day jayan, tidanog mo. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot gama dumanog, tataba daw. Kunak mano nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no inton mabartak no rabi kat dadaelen nan dagijay nga alad. Agronda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay kat laklakayan nga rudan. Kay sumati palpalastog na nga may. Di kinalaing nakanua dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayawanan niya. San mo't adimanon ti danog na kiniangkel ka? Iso nga rod ako asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanantay. Isukit di ati butbut nganyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan kwa na. Ay, uray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alapdam. Tane, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adina dadaulan, agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanawd tapno maprotektaran da ito barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Unda tamanain Jaun. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulis ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo nalam. Sapay puraw. Tano makaturturugak, di ada pagulis ka. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga ron na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita am dayta sumungad. Agdiwar-diwar mait. Ay, nabartak mananday ta. Ninsamot tataba daw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady ti panangkita na kanyak, chik. Kat mabutang mo't gamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay, wala niya. Ay, Badong! ayaw masasidag ti White Lady dito ay akaw. Badong! Ay, sos! Siyak ti white lady. Agsaupay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito malay! Unno gayam ti magbagata White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, darasama! Na, apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na!
Iri ka mo dagos na itari daw. Darasay man daw white liday. Ayan ti white lady. Ay, kamkamatin na tuyang. Ah. Kamkamatin na. Ay, nakurso na daan na ka ti white lady. Dayta ka nga main, tanausam ka rumor itirabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Iri ka mo na day tari daw. Ay, sos ba daw? Ha? Adag pa'y so white lady amang kamkamat kun ka. White lady! Umay ka! Adda dito'y ni badong tao! Ay, iri ka mo na ako naknay. Ay, di naman budbud ng tuyang. Ay, badong! Kunak man no awan ka butang ma. White lady lang, kasta una yan na nervyos mo. Nagmayat gayam abot-bot nga ni tata ba dong, Chip? White lady lagayam ti kabuteng na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isungayin ton sumarunaw. But-but ngan tamanain. Wain, amutan man niya ti kabuteng na. Oh, sumipngat manan ba daw? Rumor kan samay. Nagkunaking ka. Kano ka darabi a rumor ka ama panagin inaw? Ay, saan itan tuyang? Narigatan. Ang mga numasabat kumananday jay white liday. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay, di tuyak langin balay. Ad-adan asurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saanay. Saan ko napirjain, dagita nga alat. Kano iso ti planom nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyang. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo kumapinerdi dagi silaw. Nalawag kumati aglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti white lady. Bayadam dagita. Tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni kapitan. Agungot dayjay no maamuan na perde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang but-butang kumanan kini tata ba daw nurumwar anabardag, Chip. Ayaw na niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabut-buti nga kadimot laang, Wan mate, iso nga rod akin nabuteng na kanitata ba daw? Ay na, tatabadong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapnosan ka amabalsan. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.